چاو دما و خوش سلاو رز و حرمت از ویدارم هونه باش بین ایبارا و خوش و او کرده لکید را جیهان دجی سلاو رز و حرمت خوان پیشکشی وی کرده ولاد پرور ولاد حزکم به گمان از ویدارم هونه باش بین اگر هون بپرسن هاو دادم باش ببم از وی تلفونه بگرم او جی بکریه و آمه گرد یکو دیسا سلاو و رز و حرمت که از بینرم چند حبکی لبره دوست حواله من لبرن آنجینه از باوردکم لبره هنه اف ستیدیو حبکی نل گورا من اجوار بیجم گرک لبره هنه وی هم سر چاوی امراتن سر امراتن آلا و سالا سپاس دارم به تایبتی جبو دوست و حوالا چما ام قصد آخفن چما ام قصد بکدرن چما ام قصد بدردن جبرگ درد مای از باور کن دما آنالیزی چه ببه و بپرسن خلق و عالم آنجی هنک شیروه بکن یکی کردنا نکاری بیشه از جیامه از ادوی باوری دمی یکی کرد نکاری به بله از یک عالم جیامه نه بلکه هفته که 10 روزا آنجی مهکه جیابه جبه و کدر و علم و جیانا و هموانی در باز دخوازم از چه ایشه بور پار بگم که امارن شاندایا کو اف سربلاندی که اف شاندایا پیاده کو هبدیتن به سروکه یعنی که برز بافل طلبانیر کریه هر وها گلک دانستندن به هفدور کرنه و لی دما برز سالی مسلم چوی سر قبرا آنجی سر گورا مام جلال خواه نگرتی لویدری گریایی او یک یادو امین بافل طلبانی داخویانی دا گوت دما سوریان نو به دمزراندن یعنی به آواک کرن سوریان نو دوی مافی همون نتاوی گدناوا سوری دجین او مافنا ورندان به تایبتی مافی کردان گرک مافی کردان جسدی ست بیدان و او دست خستنه کردان دست خستی تجارا برانادن او وک کردوار وک باشوره ریوبریا باشوره سلیمانیه وهله ام لجم برای خوانه ام لجم کردانه و هر وها پیامک خوش دا گله کرد دوینا برده شاندایا پیاده سلاوی گرم جنرال مازم عبدی ج سروک طلبانیر برن بافل طلبانیر برن و جی او سلاف به دلگرمی پیشوازی کر و قبول کر هر وها ویجی سلابه خوش جنرال مازم عبدی رشان و جه تلویزیونی که ده جبره ساله مسلم پرسی او کسا سپیکه گو مموسته دما و دفترا نمر جلال طلبانی چند گوتن نویساندن بیر آنی هون گریان چه بو سبب که هون گریان برز سالی مزدم برسف دا گوت ما گلک دانستند پورکر و لبا من هر وها برز جلال طلبانی گلک بقیمت و بواتبو و کردوار کی باش کردوار سیاست مداری که دنوا کرداد هر سیاست مدار بوشی بروی هاوی او دنده که تخم دنده که ولاد پرورتیه ولاد پارستیه چاند یعنی وقت ایرانه بیشم باشوره کردستان جبرویه که از خمگین بوم و مخوانه گرد او تشنا کتن بیرام من جوی هاوی از کلو گری بوم و از گریم وقتی چه گفت بافل طلبانی گفت دبیجه د سوریان نو ده گرک او مافی کردا خوشری
جسدی سده او هگر زاگوه کو قانون کو یاسا که دولت سوری چه و گرک کرده ده ناف ده بین گارانتی کرن yani garanti bibe. Her ne havani be, vani çene be gerek tücari Kürt kabul nekin, o Kürt dive sekna xwede o vani bisekin bin Kürda tücari seri daininin lehember devleta Suri. Yani tiştki xoş ev diver de psikrek derket ez bawardim ka az binerin çi bu ev psikrek ev stüdyocu kefam jena ama mecburi ez cana kartînim. Belê. Ji bona peyamê we giranha gelek gelek spas û gelek bi qîmetin. Heger hûn ev weşana me par vekin ez ê gelek gelek kêfxweş bibim. Ji ber ez xwazim vî qenalî hevano mezin bikim û bi Kurdî li hember we bibim. Ev diraj herkî îro teng e. Hûn bala xwe din ez nikarim xwe tev jî bidim. Ev stüdyo we teng e. Ez ê vîdarim demik nêzik ez ê mezin bikim. Ez ê fire bikim. Belê wekî di çî me heye? Wekî de ez werbêjim li ba min ew herdem wê terorîst bî û wê terorîst bimîne. Kî serokê Heteşê. Tu carî li ba min ew nebû lîder, nebû serok, heta nebû ez bi çavê însaniyetiyê jî lê nanêrim. Kî dibe çi birabêjî? Kî çi lê dinêre biranê? Wek qedrî zana ew ji bo min her wê mayende be û wê bimîne terorîst. Çi gotiye? Binêrin hevano. Lê bersivik xweş Netanyahu, Hezretî Netanyahu daye. Serokê Heteşê Colanî daxuyanî da rojnama Lübnanê ya bi navê Enehar û got dibe Dürzî û her wiha Kürt. Dürzî û her wiha Kürt. Xweseriyê ji bîr bikin û xeyala xewn û xeyalê xweseriyê nebînin. û tiştekî wanî jî pêk naye em qebûl nakin. Kê gotiye? Ev terorîst Colanî gotiye. Yani çawa dikare van gotinê mezin ji xwe berde û bêje? Ji ber ku hinek gazê didine. Ew kîne ew hinek bêguman dewleta Romê ye. Fakat ez dewleta Romîya dipirsim. Heger dermanê te hebe berê serê xwe bide. Ew yek. Heger tu pir mêrê çend û çend cara İsraîl li te xist. Te teyarê xwe cî kiribûn. Dice firoka de li Şamê. Belkî nehat rojevê, belkî hinek hatine hatin eşkere kirin, eskerê te û teyarê te dûr dikuştin İsraîl. Çima denkste nehat? Ana îro binêrê ya Netanyahu gotî çi? Ez ê wê jî werpar bikim. Ji ber wê yekê ey terorîst Colanî pişta xwe heqû nedir Romê, Roma reş bêbext e. Bê çawa Esad firotin, wê te jî bifroşin. Hanî qadeş dîler. Kab hevdûr diçûn Seyranê, çûn Bahrê, Beşar û Erdogan û hevjînê wan û êk dîsê belkî tevik û ji teveşê dîsê Kurdin Colanî efendî. Aqlê xwe bi serê xwe de, baweriya xwe bi Roma reş nîne. Tu carî Tirkî ji we hez nakin. Dibe heger noxtak zayıf jî be, dibe Tirk û Kürt li hev rûnîn. Ji sedî pênc jî be dibe li hev rûnîn. Fakat Tirk û Ereb tu carî nayên bahevdû. Derd û kul û armanca Tirka, ew millî misaqî nizam çi Osmanlı Kerkûk û nizam çi derd û kulê wan ew e. Ji xwe wan naxist dewsa însana jî. Ew mesela
ای خلافت و نظام بومه و نظام چی اوجی حکایه و رو که وره دروجلاتان ناویند و رو که وره از بیال جی که بنویسین درو و روز که وره او عالما اسلام و بدزی نمیش بکن بدزی روجیه بگرن وانی جوار نامشه dünya جوار وانی قبول نکه سرجه کرن قتل عام کشتن لیدان پیکولی چافسوری dünya جوان مسلمانه به قریج قبول نما قبول که واناجی به قربانا اسلام و مسلمانتیه بن واناجی اف دین اسلام جی رزیل و رسوا کرنه از جانا وانید بیجم هنک باورمنده کرده نزانن از چید بیجم او منفعل نکن از نردجی تو اولامه اولا من دین من پیغمبر من باوریا من همو کرد و کردستانه کرد و کردستانه دما از قالا اوله ودکم از نگل نگاتیف قال دکم از بیزم اوان داعشا اوان طالبان اوان وان دولت وان پارتیا کس خورد بیجن پارتیا اسلام اینه دینه و رزیل کنه به دینه وک گوکه دینه و دلیزه او حضرت و آنین پیچ خروشا بره دما تقالا حضرت دکر تقالا محمد و علی و حضرت و عمر و ابو بکر و دما قال دکرن بریا هر چیزی عالم دگوت مثلا می بین قالا محمد دکرن در نکاری بو تسی بگوتا محمد گرفته بگوتا صلی الله تعالی علیه و سلم پاشه تن نابه محمد بانی زمان ایروانیه ایرو کسی قبول نکه ایرو دئیست به میلیون دئیست چه بونه خودنناس چه بونه تو دفش گشی برده چما اوان پارتیه بقرش او آنین حوله دئیست جسدی پنجی دئیست چه بونه نوا ترکیده آنا نوانیه وقت بره جبروه که اگر از خالد کمان و روز که ورد روزلاتا نابینده ته به دزی و جامی مامی نمینه باور بکه اما 20 سال اما 30 سال اما هر نیسه اما و جامی و براحتی تو نما کاری نمیشه بکه نیسه گوتی خوصری ای گله درزی ای گله کرد هونه خوصری جبیر بکن او خون خیال هوایی گوتی aynen جولانی اف گوت نکریه جبیر نکن بری سالی که من بانگامش کردارا بو مگو هینه چلکه مار هینه چلکه سری به پلچقینه اگر مزن به برخوا ببینه و ناس ناکه اف اکرانا ایرو نباشه نکه کیفام جنای وکای بدومانه نوره نظام چاوه اما از بینرم کابه چی ببین زبروه که حوالو ویانا هاتی سرخواه اف جولانی تروریست و ایدا بوی مشک چوالا قلدکه فقط گوتنک به ترکیه ایت ارور کروان یورور پشتا خواده ده که برا بده باوریا خوب که تینه برا ببینه جبورا کرده باب سیرو اولولوی که قدری اولیاء اوله که قدری دقیقه اولیاء لسوریه خوصری اشکره کرد راسته سپاس کم بله یعنی گوتیه فکره خوصریه جسره خواه بابینن دو داخوانی دایه روزنامه لبنانه یا چه بو انهار یا انهار پکی تمام او پیام توش دایه یعنی گوتن دیجه خوده به چاوا دولتا ترک کرده تهدید که ویجی پیام کور توش دایه جولانی او گوت او خونه گهوند بینن پیک نایه بله نتوا سوری
او خوناگ هون دبیرن پیک نایه ancak gotiye ancak dibe yek buna netawa Suri u dinava netawa Suri de dibik merev hinik tişta gotu beş bike. Dibik merev hinik tişta gotu beş bike. Yani dise ne xweseri ne maftani ne zaman ne çand dibik merev tişki demokrasi hepki demokrasi ev gotiye. Beçava îro seroke meclisa devleta Türk gotin Kurda ne qala xweseriye kirî ne qala zimanî kirî tişmişte wanî em gotûbêjî nekiriye awanî ji xwe etişna midikujin welleyîn belkî ez heger emrê min 20 salê ez ê bijî ama ji kerbê van Kurdên nezan ez ê emrê min 10 sal jê daketim hok û nezan û pis sirek û nizam çawa hema her tiştî xemsarin beriya her tiştî xemsar yek dernakem nabe Kurtulmuş serokê meclisê hele ev çi gotine te kirine ya ter eger rast bin ji xwe newerin bersivê nadin eger Kurtulmuş rast gotine ez hikayek edêlim derim hikaya di qûsiram nenêrin eger Kurtulmuş rast gotibe ev gotinê wî rast bin ji xwe nikarin bersivê jî bidin tu Kurd jî nikarin bersivê bidin ji ber ku mêrik rast gotiye heger derew be wê çaxê gerek derkevin bersivê bidin binêr dema Erdogan got MHP û Dem Partî û AKP em bûnî yek perfîn buldan piştî nîv saetê bersiv da got derewa dikin derewe em nebinekin bira îro dîsê ev bersiva serokê meclisê bêdan mêrî gotî at ji bo serok tuneyî serokê calan mêrî gotî xweserî nayê nehatî gotin çand û ziman û nizam çîka Kurdî nehatî gotin ê ji bo çi ew me komisyoneyî bavê min hê tu pir merakiyê nava we komisyonê cî bigire filan kes filan kes filan kes bersivê bidin mi ez wek kurdewarikî wek qedrî zana wek hemwelatîkî Kurdistan ez bersivê dixwazim hûn mecbûrin bersivê bidin vî gelî yek bûna netewa Sûrî mimkün e siyaseta komara nû komarê ne mirov dikare cuda tişta münaqeşe bike lê merev kare hinek tişt münaqeşe bike belê cudabûnî veqetandin ji komara Sûriyê ew ji wer xewn û xeyal e kê gotiye Colanî kî serok terorîstê terora heteşê rapor pir acayip hatî nivîsandin ez ê were parvekim rapor ji hêla merkeza xwedî fikr û remana Amerîka ew saziya ji hêla wê de hatiye nivîsandin ez ê were parvekim wekî digotî çi Colanî cudatî veqetandin qet nayê münaqeşe kirin bê sewal bê sorgû her wiha Colanî got ev peymana İsraîl ku Ebrahim tê de cî digire ew peyama İsraîl ki Suûdî Erebîstan û çend dihab dewletê Ereb û wanî cî tê digirin û dibêje İsraîl gotibû bira Sûriye jî tê cî bigirî îmze bike ew mesela Ebrahim ji bona îmzekirina Sûrî nemimkin e em îmze nakin kê gotî dîsa Colanî û Sûriye na pezîrîne Sûrî qebûl nake vê mesela Ebrahim napezîrîne ji ber ku İsraîl xaka Sûrî dagir kiriye ew girê Golan herama Golanê hemû dagir kiriye dibe ew dagirkiriya xwe rake û ji Golana ji ew girê Golan dibêjin Golan tepesî girê Golan derkeve kî dibêje
جولانی افندید بیش او لگورا گوتنا جولانی بنره ایجاب حضرت نتانیاهو چه کریه از ور بیجم اسرائیل جبونا شامه جبونا جولانی داخوانی دا گوت اف کسا حد خود در باز که یک یا دو امین دوی جیهانه ده او کسی گفال اسرائیل بخوه و اسرائیل تهدید بکه اشکره آم بدزی ایریش اسرائیل بکه از لیخمه ایوانی گوت یا از لیخمه هر وها پشتی گوتنه جولانی او بالوزه حضرتی نتانیاهو لسر جولانی بو تقرق او تمنا جرد بیجن چلو یک بومباردمان کر رسمی دیویژن خدای گرابی 8-7 اسکر کشتنه مرنه هتشه لگورا حرم آگاهی حرم گلک لشکری سوری هاتنه کشتن گلک زی هاتنه بریندار کرن و شام حضرت نتانیاهو دیسه گفت اگر جارد نگه خواست زیده راده اگر جارد گوتنش خواه مستر بکه از اوه نقلی شامه بسه سروید خراب جبر ویه که از بیجم حضرت نتانیاهو جبر ویه که از بیجم در روجلاتا نابین در شیر روجلاتا نابین سلطان خلیفه حضرت نتانیاهو نگ از اوین دار نتانیاهو من دما از بیجم بجی اسرائیلی نجبونا ده خیال آمده گاز و فلسطین هیه نه دلیم بیلاکیس دلیم سروان زجن و زاروکا باور بکه دلیم شوته بچاوا دلیم زاروکه مخبوریت شوته بچاوا دلیم زاروکه سریکانی عفرینت شوته بچاوا دلیم زاروکه کردا جزله و آمده ور دلیم زاروکه گازی شوته لی هیل که دیجی از دل خوش و کیف خوش و بختوارم چما دجمنی که منی به بختیه اگر نه اسرائیل به اوی دجمنی منی به بخت تو سینورا ناس نکن دوباره دو پیر مگوت دوباره از بیشم اگر روز که کبر کبه دولتا ترک و یونان دولتا ترک و ایتالیا دولتا ترک و ارمنستان دولتا ترک و اسرائیل او کی لحفخن شربكن كردك راهل تشكي وبدولتات ترك لوي دولتات دجيخه او كردا باخلاقه بحسيته بشرفه نت از بيشم هگر قيرقيرا دايكا خواه حجي لوقمان كآوتم پانزره جبير بكن هگر جنازه تایبتانا به هفته روزا لکوچا ما جبیر بکن هگر او کسی که تیاره دا آویت جبیر بکن هگر قیرا زاروکه مدن پانزر از جبیر بکن هگر دا حبس و زندان دا کشتن و هستیه وان خستن قارتونا دان باوگیوان دان برایوان دان دایکوان وانا جبیر بکن شرف و ناموز بوی کردرتونه نبرا پکه به نبرا پیاده به نبرا قدر به برا جرزه کرد جیبه او کردا گرک وانا جبیرا نکه او راستی که ها هون جمع حزد کن هون ناکن کیفا واجبان گوتنه مرته نای جبانا من باوه سیروی و لولوی از فکر رمان خود بیشم از فکر رمان خود بیشم او نتانیاهو گفت اگر بخواستن جارک دمیل آخر یا دو امین دو مگود دوباره از بیشم از باور که کردی نگود دو او پیمانا دناوا روسیا ترکی و سوریه ده حتی چه بو چه پیمان بو و ترکی تکتا سوری چند حباک به چواکت روز آوا باشور و
او بلک خو علای خو اوردیا خو konsolosluğu xo mite xo habhici mi durdhen ha mithen mite Türkiye durdhen. Yani vak fermi vak resmi imza kır bu. O düsset hap düsset ev terörü hatta şey şandımın Türkçe bu pervarda leşkeri be ve duve de ev peyman hat betal kır. Hatta şey eğer گوتن دیجی خود به آلیکاریا امریکا به هفدیتنا اسرائیل و هتشه او پیمانا به ترکیه رو چکر بو او پیمان هات بطل کرن هات بطل کرن اما دو گوتن دیجی ده جولانی امکارن بیجن انقره فرود ناچارما فرود هر وها اسرائیل داخویانی دا او گوت او saha asiman asiman bejin ya hava sahası asimane Suriye siyah drone teyar frok çıdı be beraber nikare la asimane Suriye ide bigarre o bifirre havalo eğer mümkün hun parvekin ve bername az gelle kif kaç bifim yani dixwazim دخوازم حکی لهمبر وی قنالی جی نه فدیکار بم جهلا یوتیوبه ده از خوازم حکی به تماشا کرن اره آسیمان ازمان جی مرد کارد بیجه آسیمان جی مرد بیجه از باورد که ازمان راست ازمانه کنی به حوال کنی بیسانده بو سپاسدارم یا دامین او پرورده کرن و نظام دانستندجی به دولت به partiya hatta şeri terör hatta şeri hat betal kirin. Amarın raporu. Xwazim berê vê raporê war par vekim û paşê henîk tişta bêjim. Merkeza wê li Amerîkayê û a herî ku ciddi te girtin ve bi Türkçe nivîsîne etkili a herî ku ciddi te kirin te girtin û her wiha bi qewet û çîke ev saziya raporek amade kirî ji bona netewê Kurd ji bona Qesedê û ji bona Amerîkî berpirsiyarê Amerîkî jî ji ber vê yekê bû ku ew kesek be ahlakî kir û li hember Kurda got yek welat yek arteş yek Sûrî kî bû ew ya ew ya jî ev patewasîz berax bû lê çi seneto çi parlamenterê Amerîkî helwestik tûş nîşanda got tu ji xwe re diçîne şorbe li cem li hêla Mêrdîn gotin kwanî heye tişkî gipserdek ew ê divê tu ji xwe re diçîne di vê naberê de ji vanarê rapor ayn rapor wanî ez ê raporê ji we bixwînim di derheqê Sûrî û rêveberiya Şamê ji hêla lêkolîvan û lêgerîn ku li rojhilata navîn lêkolînê çê dike û rapor amade kiriye di derheqê Sûriyeyê ev rapora nîşanî temaşevanê xwe û xwendevanê xwe kir di raporê de dibêje 25 meha heşta 2025 ev rapor hatî parvekirin yani bela kirine wiha eşkere dike tevlîkevê û tevlîheva ku bikeve nûya baweriyê destxistin aya Şamê a ji hêla Colanî de tevlîhevîk û rêveberiyak nexweşik nebaş tê meşandin ji hêla Colanî de
hatta şey velat hin xarabtir kiriye. Emkarın bejin rewşa îro bi Sûriye tê de yê ji rewşa Esed bêttir xerabtir bûye. Rapor dibêje. Dema hetese hat ser hüküm katliama dest pê kir. Li Swêdya li ser Durziya û li ew şare û gund û derherê dora bahrê dibêjin sahil kenarı dora bahrê li ser Alewiya hinek serjê kirin, hinek bi zulmê bi lêdanê kuştin, hinek jî wenda kirin. Welatê Sûriye îdin nemayê bi tenê hêvî û umuda gel hêvî û umud û hêviya gel û millet sedeke ye. Sedeke. û sedeke kuvveta yekemînê di Sûriye'de ye. Rapor wa didomîne. Gel bêtir bi hêviyê ji hêla sedeke û hetese napezirîne. Heger ew kesê hetese dipezirîne jî ewanê ku ji îşî tê mane. An jî radikal cihatçî ne. An jî radikal cihatçî ne. Him ji hêla aliyê leşkerî û him jî ji hêla aliya demokratîk biratiya gela wek hebî hêviya gelê Sûrî û yekemîn her wiha xweserî ye. Ji bona pêşê rojê hêvî û xweşiyê nîşan dide. Yani umudê dide ev xweserî. Rapor wiha didomîne. û ya herî girîng dibêje ji bona rojava dibe xweserî bi teqez bêkirin û bê garantîkirin. Heger ev nebin sedeke an jî xweserî tu cara çekê bernade. Heger çekê berde tê wê wateya Kurda teslîmî şûr û qiliç dike. An jî xwe teslîmî şûr û qiliç dike. Dibe federalizm xweserî pêk were û tu cara qesede çeka xwe bernade. Heta ku daxwaziya Kurda nê cî. Ev jî wanî bû. Hevalo ez bawer dikim hat famkirin û tê famkirin jî. Lê a herî gimitêşîne me Tirkî got îro dixwazim bi Kurdî jî çend got nabêjim. Baş e. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş özellik ayrı bölge resmi dil konularına en ufak bir talep yok. Baş e. Çavê Kurdar ronî bez bêm çi? Tiştike bû. Dibêje ammo bimo. Ammo bimo. 9 aldım, 8'e verdim o. Yek. Disa gotinê pêşiya ye dibêje kûçikê dixesîne
بحشت قروشا بحشت قروشا ودستي خوشي دشو بالنه قروشا ابتشتيك از بجم بيقومان قال لك كرد ناپجرينن قال لك كردي بلكي نهات الدري خذ بها الست قدر زانا يا سنة قول نساش ماليوش اوجي فكرو رمانا وانا اوجي ديتنا وانا سرسرا وسرچابا دبه فقط تشتيك از فكرم از بيجم چما از دما هاتم دنيا جي از آزاد هاتم دنيا وگرك واني جبه وقال كردي تواي ام دخوازن آزاد بجين آزاد بفكرن آزاد خو ifade بکن نه وریه از یک جوانامه مادامات مجلس ده نابا و کمیسیون ده اگر مثلا کردا گوتو بیج نابه اگر مثلا چند زمان نای روزه وی اگر مثلا سروک اجران نای بردان آزاد نابه و چاقه از کردا ده پرسم چی ایشه و نابا کمیسیون ده وانا وانید بیجن وانا وانید بیجن برپرسیار کمیسیون اجید بیجه ایک سروکیا ویدی که kurtulmuş idi بیجه بریا ویب هفته که آنجیب 10 روزا آلیکای سروکی مهپی فتحی یلدز گوت چه؟ گوت چizgiya meysor 42 او ماده 42 66 و 4 قط نای گوتو بیش کرن و ام مادنا جی حتی ام مادنا ماده هبن یاسا دزاگوها ترکاده تجاری کرد نکان خواهی ifade بکن هی نازی انا مازانم یا از نزانم بهشم که ماقلم مجیه من چلخ بویه آنجی هنک نابینم مادم که durumaniye ev Kürt yin li benda çine û çima tişta sera rast nakin. Heger hûn ketin wê komisyonê. Heger komisyonê wanî çê bûye. Em ê bêjin dem partî tê tuney. Mesela pirsgirêka Kurda û mesela Kurda tuney. Ne? Em wer bêjin. Dewleta Tirka ji xwe re komisyonek çêkirin, xwestin dewleta xwe bikin demokrat. An jî xwestin Emrê Erdoğan dirêj bikin. Ew tişkî xwezayî ye. Ew pirsgirêka wan e. Pirsgirêka wan e. Lê ne ev mesele bû. Got kongre xwe çêkin. Gotin çeka xwe dînin. Gotin partiya xwe fesî bikin. Gotin her tişt gotin. Kurda jî got eyvallah tamam. Biratiya me wek biratiya hevdurû bijîn. Lê çel hevşertê me jî yani. Zimanê me yî, çanda me yî. Wek em henê gerek em bê qebûl kirin. Wek Kurd dijîn gerek em bê qebûl kirin. Hîna jî li dewletê Tirka, li welatê Tirka Türkiye miyim, Türk miyim? Ew jî tê gotûbêj kirine. Türkiye miyim? Ben Türkiye miyim yoksa Türk miyim? Sen Türk olsa ne yazarsın? Türkiye'li olsa ne yazarsın? Senin neyin para ediyor? Bana birisi çıksın yek derken bizim beze çi te gram buhaye. Pasaporta te gram buhaye. Nasnama te gram buhaye. Be teknolojiye xotu dersen hebe gram buhaye. Perete be kıymeti. Çi te haye. Yani ev ya di cihanê de keski wahin ki wani berradayê min nedîtin ku bi irqê xwe serbilind be. Irqê te tiştê tê tuney vikî balay niha dewletin hene ez tim navê wê bîrat kim İskenderiya ya dewletik heye ya pir zengîn e. An jî İsviçre. An jî çend heb dewlet hene. Gerek bi nasnama xwe jî bi pasaporta xwe jî bi hebûna xwe jî gerek milletê wê serbilind be. Çima her tiştê wan dicê xwe de jî yavî. Êlaw îro rojnama a Zürîhê bû. Ez bawer dikim a Zürîhê bû. A heremê rojnama nivîsandibû. Guhê xwe bidin vir. Guhê xwe baş bidin vir. A Zürîhê ez bawer dikim. Nivîsandibû ya jî min sosyal medyat xwend. Milcikî xwend yani.
نویسانده بو سه حب ترک نه پاردون دو حب ارناوت و یکی ترک دوباره بیشم دو حب ارناوت و یکی ترک سه حب حواله هف درن استانبول درن استانبول yani derin tahtili. O dibêje ji taksicî re dibêje me bivicî ki gemlê müzîkê godarî bikin lê kêfê bikin an jî şeva xwe derbas bikin. Ev ya jî wan dibe pawyonê. Lê vana ji tirsa newêrin êdiş pawyonê ji derkevin. Dibe hey em hatine di neret pawyone. Dibe hey em hatine em ê herkê em ê qehwakê vexwin an jî qolakê vexwin û em ê rabin. Yani çê nabikin tişkî ve nexwin û ranebin. Û rabin. Herkê qolakê vedixwin. Herkê qolakê. Dîqat bikin li bir hevalno. Herkê qolakê vedixwin radibin hesab 1000 euro. 1000 euro, 1000 euro. Aman zaman merikte dibe ya vereceksiniz ya vereceksiniz. Ya hun ebidin ya hun ebidin. Eğer hun nadin jî dibe hun nadin vallahi hun zanın. Canınıza susadıysanız siz bilirsiniz. Ve 1000 euro dedim o hatin İsviçre idi İsviçre lenav keti ev nava biyani adı. Hun millet ki vanine. Yani teb çi xwe Türk miyim, Türkeli miyim? Teb çi xwe ser bilindi. Ana Kürt. Ben Kürdüm, Kürdistanlıyım. Zuyi hingit beş Kürdüm, Kürdistanlıyım. Halk işte bir pürsün. Sen nerede? Kürdistan nerede? O pürsin jî. Ji ew seroka meclisê go Biden Kürdistan nerede? Go burada. Di dilê me de rast e. Di serê me de, di meciyê me de rast e. Fakat hana. Ji ber wê yekê dost no hevalno. Ev jî tiştkî din. Lê ez dixwazim bêjim. Ji biranê xwe re. Beriya her tiştî ez dêbûna xwe jan dixwazim. Heger ez wan hebkî xemgîn û aciz jî dikim bira min bibexşînin. Wek Kurdikî, wek endamkî Kurdistanî, wek hunermendikî Kurd. Ez dixwazim bipirsim. Ji ew 5 kesek ku di nava 5 kesin niha bûne 5 kes. Di nava komisyonê de ne. Ji wan biranê xwe, ji wan berpirsyarê xwe, ji wan parlamenterê xwe, ji wan parezarê xwe ez bipirsim. Ew tiştekê serokê Meclisa Tirka Kurtulmuş Efendî gotiye rast gotiye an jî derew. Tiştkî wanî heye an jî vala ye. Bersivê bidin. Heger hebe dil wê dirê çi dike? Heger hebe tu duê komisyonê çi dike? Ey berpirsyarê min. Heger tu nebe çima tu ranabe û wî derewkar derdnaxe. Hiku sosyal medya bavên ser Twitterê berse. Bê kullen derewa dike ya derew e. Ez bi vana teşim. Wek insanekî Kurd ez teşim. Gotina min du emîn. Me bi Tirkî got ez dixwazim bi Kurdî jî bêjim vîya wê ez dubare dikim. Li Malazgirtê gowa serkeftina dewleta xwe pîroz kir. Derketin herî jor got bira şûr ji qalikê xwe dernekeve. Gi derket nivîsandina qalemê bêwate dimîne. Ev tehdît bû. Tehdîtek ciddî bû. Ji bo kê? Ji bo Kurdê Rojava, ji bo Kurda hema. Ev jî şaş e. Kurdê Rojava, Kurdê Rojhilat, Kurdê Başûr, Kurdê Bakur ev gotinek me em bikartînin gotinek şaş e. Kurd e. Pîvaz e. Çi sor çi spî. Kurd tehdît kirin. En nizanim. Bersiv hat dan an jî nehat dan ez wê jî nizanim. Lê ez dizanim li ser medya Kurdî hat rexnekirin. Ez wêya dizanim. Lê ez nizanim. Hat bersivdan an jî na. Heger nehatin bersivdan ew kêmasiya
berpisyarê Kurdan e. Gerek bigota. Hele bir hey bisekin. Ne tu mir di nava pazar kê de ye. Tu mir di nava dan û stendinê kê de ye. Ev çi tehdîdê de ye? Ev yek. Tu ji mir dibe Kurd kardeşim û tu ji birayê min jî dibêje ez ê te bikujim. Bi zimanê xwe bi devê xwe tu gula tavêne min gul sosin gulîlk lê ji bona birayê min tu gula direşîne. Ev siyaseta te çifte standart. Gerek bêjin. Gerek bersiv bêtan. Kura o. Mahînê yekî wek min wê aqil bidowan ne ay bişerme. Ew jî tune. Ew jî tune. Em çi bikin? Em serê xwe li ber şûr dayînin. Ev jî zora min dere û gerek bersiv jî bê dan. Yekî soytarîkî de heye bi hestê xwe ne Tirkî. Dixwaze ew Uygur soytarê wan diz miza bîne Kurdistanê û her wiha li ser Dicle û Firat ji ber av ma perî yanî Tirkiye rezîl dibe bi cî bikir girokê jî were bê çawa niha xwedserê Kaniyê û Efrînê bi cî kirine. Hinek bersiv hatin dan. Lê min bi Tirkî got bi Kurdî ez ê bêjim. Nizam fam bikin nekîje nizanim ama dixwazim bêjim. Di nava 8 milyar insandı ê herî rezîl bê axlaq ne tiştik îlber Oktay li min çi zehre navê paşnavî wî. Tu kî yaw? Kîla te çemperê ye. Tu bi xwe ne Tirk devşîrme ku rê devşîrma. Tu pir hesreta Tirkê Uygur dikişîne. Tatara dikişîne. Tu bi hestê xwe jî hûr e. Siktir bibe her navan. Çi îşê te heye? Ji heddê te û bavê te zêde ye. He? Ku tu were hêla Firat û Dicle. Vallahi billahi xortê Kurda heta bi Uygurê wê berate dina. Heta bi Uygurê, heta bi nav Tatara. Hûn çawa bûne profesör? û dîrokzanê jî qaşa ji gotina dîrokzanê jî. Bê axlaq e bê axlaq. Tu li dilqê wî, tu li tîpa wî, tu li newek însana yî jî. Keba keba wî kelleş oğlu kelleş. Ji ber wê yekê. Lê hinek dost û hevala hinek nasa bepir bersiva wî Qeşmerî dan. Min jî bi Tirkî dişê derwan bi du cara dan. Wek ew jina doktor e. Navê wê çi ye? Başar nizam çi jin e? Heyfa navê jina gilwê li wê jinekê ye. û ew jî profesör e. Akademisyen e. Yani akademisyen jî nizam çaw bûye akademisyen ez wê jî nizanim. Vana diplomê wan hemû bi bertîl û rişweta hatin istedin. Yahu însan li gora kariyerê xwe diaxibe. Yahu tu profesör e. Yani tu tavênê Kurda hûn çi der? Yani dijminantiya Kurda çi ji we retîne? Yani hûn dijminantiya Kurda bi sala we kir we çi bi serxist? Ev çel û yek sal hûn Kurda dikujin we çi bi serxist? Min bernama Tirkî got êwa du kesin ê herî gelle pir sê zaroyê wane. Her Kurdik di mala wî de 10 zarok hene. Hûn nikarin bi Kurda re têkevin qayîşê. Hûn li hember Kurda bi ser nakevin. 100 sal ji tê her hûnê li hember Kurda wenda bikin. Ji ber ku em mafdarin. Hûn heqsizin. Em mafdarin. Hûn dîktatör û barbar û ketxwarin. Em mazlûmin. Li hember we Xwedê jî dizane em ê bi ser kevin.
چه خواست خاین و ببخت و خوافروشه کرده لهیلا و جی بگرجی امی دیسا سرکبن جبر وی که برا قد فرقت نبه دوباره بجم او سروک مجلسا ترکا گوتن وان گوتنا از دخوازم هین بفهم راست آنجی درو یادو امین از رجا دکم لسر ناوی میلیون از داخفم از نه کو او کسی که همه چاوین گوتناش خواه بردم آنجی گوتنا بابینم جسدی 1000 میلیون از دلبرین و دلبخون و جگرخونه وی ولاتی می کرد و کردستانیه می مدمی که گوت از دوباره بیجم شروان آزادی جبانا من کابه قدسال مکو مدینه منن باوری و پیروزیا من کرد و کردستانه از دخوازم بیجم لسر ناوه میلیونا استینم زمان چک بردانی چک دانی والله بلهی مرنا کردایی وقت بچاوا او راپورا گد هلا سازی امریکی هاتی گوتی اگر پیاده قصد چکه دینه ته مانا کردا دخبن شور سره کردا دخبن شور این ورچه دبه کاندیل دخوازم بیجم کاندیل برا بیجه تی پرسکریکا من و پاورتونه هون آسیتیه دکن اون چه دکن از لشکر وقت همون لشکری وقت همون ارتشا دولتا همون ارتشا دولتا جهلا سیاسی دیپلماسی دقت های خوش تشکینین لجه خوانه سیاسی اراده وان بیج شربکن شربکن سیاسی اراده وان بیج رونین رودنین گرک کندی دوی پوزیشنی داده مرب زبانا عرب کی عربستان که ناشوتینه کی دبی کی فهم دکن کو از دبیجم چه ام 5-6 میلیونن ام نه برجواندی پارتی که گرکم نپارێزن برجواندی سازی که گرکم نپارێزن برجواندی هنکا گرکم نپارێزن ji bona me قبل و قبلستانا me gerek Kurd û Kurdistan be binêr 100 salê wan me dimêjin me kolonîst kirine hîn jî dibe Türkiye Türk misin Türkelî misin bala xwe binê dema az wanî bêjin beni Kürt bêjin ya sen bizi ne sanıyorsun seni ne sanıyorum seni akılsız sanıyorum da ondan bizi ne sanıyorsun din û iman ben mi namini yav can az bêjim ya xweziya ez ker û kîr û lal bûma ya bawer bike bawer hevdîtin bi serokê terorîstan bi Colanê çêkiribûn ew heyeta şanda Amerîkî paşê li Ürdünê li bajarê Ürdünê Aman'da li hevdîtin bi rêz İlham Ahmet û bi rêz General Mazlûm jî çêkirin lê hevdîtinê gelek xweş derbas bûye ew yek Amerika daxuyanîk da got ew ê heyetê jî daxuyanîk da û Amerika jî daxuyanî da got qesede ji bona me pir bi qîmet û giramha ye yek ya du emîn em qesede ji bona xwe mayende dibînin yanî dewam wê dewam bikin mayende dibînin û çi alîkarî pêwîst jî em ê bidin qesedê wek do me da em ê îro jî bidin her wiha ronaya şîn dibêjin ya yeşîl ışık ronaya şîn ji bona xweseriyê jî pêxist di vê naberê de wek qedrî zana ez bi rastî kêfxweşim ku Colanî tepkîk li hember xweseriyê li hember vê gotina xweseriyê û li hember
چی بو سویدیا و گله کرد آنی گوت ام قبول نکن ابزی جبونا امریکا و جبونا او پتاواتسز که سوچاری براخه بویا که جارا یکمین دما چو روز از وی روزش بیرا نکن از وی گوتنا ویشش بیرا نکن که گوت یک وطن یک اردی یک سوری لی سنتو پارلمانتر باکه گوهیوی کشان گو باقل بلند کیه او پشکرتنا امریکی شاندایا حیات امریکیش بونا قصده تشکی پرگرنگی gerek em kıymeti bizanibin. Lê nêtê wê mana ku ama tu îja têkev xewa mirinê û tu bê çawa hebe Amerîka pişta min e. Na. Dewlet komar. Herdem berjewendiyê wan yekser e. Yekser berjewendiyê wan e. Heger tu zerarê bidin menfaata wan wê te û hevsd bavê te bi du pera bifroşin. چیه؟ وەک سبێ ئەمریکاوێ پشتاتە بەردە بفکرێ تەدبیرا خۆ بستین ئەس تمید بێژن و وەک قەت جی ئەمریکی نەرن بفکرێ ئەز وەر تشکی دیج بێژم مش هێلا یەکی گەلک بە قیمەت بهیست تێکلیێ خۆسەریێ و 27 وڵاتێ ناونەتەوی گرتبێژن کوالîسyon hafte careke tem bahevdû veya bizanibin li hevdû dicivin cana hafte du cara ne hema wanî bixwe wa hêsane ew alîkariya Amerîka û alîkariya dewletê navnetewî na ne hêsane ji ber wê yekê gerek em heta ku bizanibin û heta karibin em gotinê li dijî İsraîl û Amerîkayê bikarînin çi li vir çi li Ewropa çi li İskandinavya ji ber teknolojî tu gotin kê dikê di hundirê deqakê de ew gotina dige ji milyara însan ji ber wê yekê gerek em dîqat bikin bi taybetî siyasetmedarê Kurd û leşkervanê Kurd em dîqat bikin ha îro ortama û Amerîka baş em müttefikin hevalbendin sibê dibin xerab bidin dema xerab em wê çaqil dijî wî daxuyaniyê tûj bidin ama îro hala hazir vay siyonîst vay hinek Kurdê wanî petawasîz hene min bi Tirkî got dixwazim çend gotina jî bavê min ez bi qurbana çavê we bim ew nimêja hûn dikin ser serê min ser çavê min ez dibim ew secada ku hûn derin ser û nimê dikin ez xwe dikim qurbana wê secada we çima lê ew Kurdê hem welatparêz hem jî oldar di vir de qet pişkirêk tuneyê ew kesê li dijî baweriya we be hûn welatperwerin lê dijî bê ya bu nedir nemaz memaz niye qilıyorsun el dijî wana me ez wan jî şermezar dikim ew dînê te wek bê ev çakê te çawa li min e dînê te jî bira ew be lê tiştek ez dibehecim û jê diqeherim tu bi qûna wî dînî bigire ew îdeolojiya ereba ku di camî û mizgeftê xwe de di civîn û sohbetê xwe de ku qetla Kurda helal dikin ku şeref û namus û jinê Kurda helal dikin li hevdû û hînê jî tu bêdengê hînê jî tu bi qûna wî dînî dikin li pê wan dimeşe ez wî kesî û wê baweriyê rexne dikim el dijî wê baweriyê wê rexnê me nek ez dijî dînî ola we me gerek Kurd wana fam bikin wiha bizanibin ez dexlê namusa we me em ê hevdû fam bikin em ê hevdû hîn bikin ez nabêjim ji sedî sed ez rastim ji sedî sed ez maftarim na lê dema min tiştekî şaş girt got hûn karin bi zimanekî xweş û bi şîrovek nazîk û bi rexnak di cê xwe de min rexne bikin lê demak hema ez ê bêjim heriyê hek herî nema jî wê dewsa heriyê bimîne ew ne rast e az em qedî zana heza kin em ê wî rexne bikin ew ne rast e
تو پرسکریکا من و شخصا سازیا پارتیا پفرتو نیه از هنرمند کم لی درد من کل من درد وی گلی وی کدی چما نوا 8 میلیارد انسان از بین ناسنامه نه ای بشرمشم ریاو gerek ez bömürüm gerek ez xwe bikujim bi ser van neyara de ev welatê min perçe kirî nasnama min perçe kirî serê min mêjiyê min hebûna min perçe kiriye ez vana ji war dibêjim tiştekî ez bi we re bidim û bistînim jî tu neyê enel dijî we min walla we bîle bi doza Kurd û Kurdistanê bi gora Qadî Muhemed ez nel dijî we me ez nel dijî baweriya we me ez nel dijî heca we me ez nel dijî Mekumedîna we me ya bîskadim bigot bi Tirkî berî 20 salî cîk hebû cîk tenê ew cêge ew beton hebû qaşo gotin şeytanê bi qurbana şeytên bin diçûn ew dera kevir tavêtê torba kevira jî bi dolarkî nizam çend dolarê 4 dolar ki nizanim torbe niha ew kevira kirine sê yani şeytan kirine sê perça sektörek ticariyê û em jî nava vê çerxê de perçe dikin ê perî êk zerar jî dikin em min ha Kurd bixwane Kurd tenê ne Ereb jê îstîfade girtine dewletê wan çêbûne Türk jê dewlet îstîfade girtine bi kar tînin êgê peran perîşan dibe êgê li kuça mayî jî em in ji me pêvkestinê ye berî bi 5 sal zan bi çend sal 7 sal Selahattin Eyyûbkî me hebû Saddam digot ben onun torunuyum mala Kurda xera kir Enfal û Halepçe ê digot ben Saddam'ın Selahattin Eyyûb'ün torunuyum Sinema Amûdê hûn dizanin an jî hûn nizanin Sinema Amûdê gelek ji we zane zarokê Kurda dibûr di zindî şewitandin Sazî û Partiya Romiya Tirka Selahattin Eyyûbî ji devê xwe kêm nakin ez war tiştî dijî bêjim heger neyarê te tiştekî bipejirîne tu bizanî ji bona te xeter e heger neyarê te nanekî bixwe gerek tu ji wê xwarina wî nexwe ji ber wê yekê wê rêyek derketiye qala Selahattin Eyyûbî ki dibêje hinek Kurd li dijî wî derdikevin dibêje çima welatekî Kurdistanê çênekirî hema yek ji wan Kurda ez im qaşo çima çênekir ez te pirsim ew yek min bi Tirkî gotin dixwazim Kurdî ji we bêjim ya du emîn dibêje Selahattin Eyyûbî Kurd kirine xwedî qariyer çi Kurd çikin hinek kirine walî hinek kirine qaymakam hinek kirine ew jî di xizmeta Ereba de meşandine yani xizmet ji bona Ereba kirine ne li ser navê Kurdan dûr nerin ne mecbûrêkan dûr herin em îro jî karin herin wezîrê hundir edalet hundir nizam ê Sûrî Kurd Iraqê Kurd Cumhurbaşkanê İranê Kurd û tişkîdine li Tirkî bi seda Kurd hatin bûn ser rol yani heger Selahattin Eyyûbî hinek kirine walî qaymakam muxtar nizam jar û ziqûm ji mir çi rêvebertiya Ereba kiriye weya bizanibe nezam li ser pêşnavê wî jî dîrokzan nivîsandibû min navê wî ji bîra kir ez wî şexsî dibêjim ji wî zatî dibêjim her berê hînî di derheqê Kurd û Kurdistaniya de tişta hîn bibe û paşê were Selahattin Eyyûbî jî pesnê wî bidir ba min li ba min wek qedrî zana bi tenê mektûbek Selahattin Eyyûbî jî hebû we nexwend nizanim jê dipirsin dibe Selahattin çima em narin nakevin hereketê û Qudusê
azat nakin. Selahattin Eyyubi be ez benda Horte Ahmed'e mi? Yani Diyarbakır. Horte Ahmed'e mi? Horte Kurda mı? Edbe ne var leşker? Hani gelek Arap mı? Dibe ez Bavariya mı Arap anayı. Tamam. Haya vurcu tamam. Di mektuba xod dinvisine. Dibêje. Haya giteye Kudüs rızgar kir lao Selahattin'o. Te 22 devlet ji Arabar çekir. Te Kuncik ji Kurda ji çekira. Ne tek Horte Kurda birin doğru kuştun. Hatun kuştun gelek juan. Ama nivîskar û roladbîr û zanyarê Kurda vana nabêjin û nabînin bi tenê jêr çepka dixin. Selahattin Eyyubi, Selahattin Eyyubi. Ya du emîn. Ya qedrî zana wê çaxê devletê navnetewî tu nebûn. Yani ulus devletî bêjin ya tu nebûn. Bira tamam. Bira devletik İslamê çekir ji Kurdaran. Hadi. Kurdî İslamî nizam Kurd devletî bira çekira. Çima ew çênekir? Yani ji Kurdî merevê dest pê bike merev nizane ji her hêlê de şaştiye. Ji ber wê yekê mixwast ez vana were parvekim piştî ku hûn berdin kanal bigirin ji kerema xwe re rica min herî mezin. Ez pir dixwazim vî kanalî mezin bikim. Ez nek ez li hember we dixwazim li hember 1000 kesî 2000 kesî biaxivim. Ma tişî ne qelbê we. 4 kesî hûn li min guhdarî bikin ew ji bo min gelek gelek giranbiha û bi qîmetê. Lê armanca me ji vî kanalî mezin bikim. Dibe tiştik be serê kanalê Zana TV bira ev kanal di dewrê keve. Ji ber wê yekê dubare silav û rêz û hurmet dîse saet û 10 deqê me derbas bû. Wallahîn ez îca hepkî ez karim bêjim ez bettirîm ev stîdo ez girê damit birdim. Ez nikarim xwe te bidim. Adi hiç olmasa ez derim û tên. Ez elimên jî hereketbûnê çêbû hatûn û çûnê. Ez silav û rêzê xwe pêşkêşî dikim. Spasiyê xwe pêşkêşî dikim. Hûn hemû yek bi yek ser çavê me hatin. Ne xerab bû dîse temaşevan ne xerab bûn lê par vekin. Herkê bişînin ji dostê xwe re cevalê xwe re rica min herkê hûn zû hûn pêş kesa bikin endam wê ev kanal mezin bibe. Dilop bi dilop dibe çi? Dibe gol. An jî damla damla göl olur. Dilop bi dilop dibe göl. Dibe gol. Em dibêjin gol ew dibêjin göl. Hûn gelek gelek bi qîmetin û ez dixwazim demek bername tu nebin. Ji xwe ez agahiyê didim we reklam çê dikim. Ev kanal her roja her heştê Ewropî û 21 Amedê bi Kurdî nûçeya pêşkêşî we bikim. Agahiya pêş ji min nabe ev nabe nûçe hinek nûçe hinek şîrove bi hevdûr em sohbetê bikin. Her wiha ez dixwazim eger çand û kultur jê be li ser vî kanalî em ê pêşkêşî we bikin. Bimîn dixêr û xweşê di. Ez rêzdar û hurmetê xwe pêşkêşî we dikim. Hûn gelek gelek giranbihar ba min bimînin dixêr û xweşê di. Mala we hezar hezar carî